bueno kay pagarin tumpata kay noticias anchata napi kurisawanchis kay Bolivia suyupi y Dios palabra manchina no kanchiska sukatari kunanchis tiyan y hawari kunanchis tiyan hari ñawpaqman rinanchispaq amataq llawch'iyananchispaq kay hinapi kunitan kay Bolivia suyupiqa kashan huelgas ch'aqwas partidos piñanacos mana asumaqchu kashan asqolqimanta pisiyashanchis nin bancos pimata dólares kanchus antinapaq y hinataq kay magisterio Bolivia enteropi huelgasta rashanku parosta reclamos ninko tiyan mana gobierno atiendenchu nin bueno imaymana ch'aqwa kashan hermanos míos y chaymantaqa noticiaspi uyarishanchis ancha delincuencia kashan kay diaslapi 15 warmis cosas ninkuta wanchinku cuchilluwan uqsispa kay Cochabamba llaqtapi warmi qosanta wañurparichin uqsispa hinallataq Santa Cruzpi waq lugarespipis ajina noticias manchay llaki karishan chantapis anchata suwashanku Santa Cruzpi Cochabambapi manaña ni uqsaqtun ni autota sakarpanapaq kanchu ni wasitapis sakarpanapaq kanchu hasta kallipurikushaqtiyki motopiñataq hamunku carteraykita bolsaykiqa churpaytawan motopi ayqarikapunku ni imanakuyta atinkichu entonces chay saqra noticias pisimanta pisi astawan yapakushan astawan ñak'ari kashan kunan noqanchis imanasuntaq imatataq yuyasunchis Diospaq palabran sutinchariwanchis kay Efesios libropi soqta kaq hatun q'aqayninpi chunka chikllaynimanta ñawpaqman ñawirisaq imaynatataq noqanchis sujetakunanchis kashan kay pachakunanchis kashan ama llawch'yananchispaq amataq pantaykunanchispaq kay p'unchaykunaspi chayta nishan kay Efesios libropi soqta kaq hatun taqaymi chunka kaq chiklayninpi ñawirisaq kunanqa kay tawan niykichik kay pachakuychik señorpi hatun atiyninpitaq Diospaq qusqan maqanakuna p'achawan p'achalikuychik kuraq supay urmachiyta munasuqtiykichik chaykunawan sinch'ita sayanaykichikpaq noqanchikqa mana runaswanchu maqanakunchik mana chayqa patapi kamachiqkuna contrampi patapi atiyniyuqkuna contrampi kay pachapi laqayayta kamachiqkuna contrampi patapi saqra más bien kay saqra espirituspaq contrampi ima chayrayku Diospaq qusqan maqanakuna tukuy p'achasta yurakuychik saqra p'unchaypi sinch'ita sayanaykichikpaq mana itirispa chanta kay tukuyta ruwaytawan sinch'ita sayasqayllanchisquni kankichik sayaqchaqpuni kankichik hinata Diospaq palabra hermanos míos tukuy ima astawan yapayukushan imaymana ñak'ariykuna sufrimientos kay vidapi kay kawsayninchispi pero chaytaqa chay hina runasta autoridadesta tukuytaqa supay manejashan nin ari charayku mana pusilwanchu mana makiwanchu mana maqanakuna hinachu kashan sinoqa chay patapi espíritus saqra supay muspachishan runasta pierdachishan runasta yuyaychashan runasta astawan hucha mirananta chaywan maqanakuychis nishan kay Diospaq palabranqa mana runamasiykiwanchu maqanakushanki sinoqa kay saqra supay
ocupasian autoridadesta, ocupasian zonasta, ocupasian tukuilaya, zonasta ocupan hinamanta ñakariman kay bidapi pusanawanchispa. Charay kunisan kunanka kay pachakuychis, sinchita matirikuychis, Diosmanta, chaymanta hawarisun hasta oración nin Diospaq palabranta leekuspa, kallpachakuspa y kasukuspa Diospaq palabranta chaywan chikanta purinanchispaq manataq atipachikunanchispa sagra supaywan. Hermanos, ni leyes cambiaykushan cristianuspaq contrampi lluqsiykamushan imaymana leyes. Chay educación mantaqa punto tiyan profesores qhesachashanku, padres de familia, tatas, mamas qhesachashanku mamunashankuchu aprobakunanta chay yachachikunas colegiospi, escuelaspi. Imanita munan chay hermanos ni Diospa karuman churayparinku manaña Diosmanta parlanpankuchu. Antes yapirismanta, brujosmanta, tradiciones, hinata wawas libre kankanku nin mana tatanku mamanku atinkuchu asutita ni corrijita unas kankutas raita atinku nin atinku wisayikuita wawas ni pimana chaita prohibinanchu tiyan ni caminanchu tiyan ni tata ni mama. Entonces atinku kuchas raita kuchuisitumanta pacha nin hasta imaymana tradiciones, aniversarios, chay fiestas estaban churaymunashanku y chantaqa ninku kay mana qunqananchischu tiyan ñawpa patatas ninchispaq wasqasninta imaymana yachachiykunaswan tata Diospaqqa mana kanchu ni uk día Diosta sirvikunata, mana kanchu uk día feriado Diosta servisunchis nispa mana. Antes la antispa imaymana fiestaspa tiyan feriados, carnavalpa supaita yupaychanapa. Kay día feriados tiyan imaymana hasta colgeta gobierno churan, alcaldías, gobernadores, incasta haywarinka son mejor comparsasman, mejor vistikukunaman, ajay Brasil la notaja carnavaltaja fiestas banco alaria manaña ni asitu achitayo ajina toson kuchay paykunata paykunapa chay warancas millones kawares runas tukuylado manta hamurinko pero imataja aychankuman gustuta costa chaymanta kay Dios palabran pekanishan sinchita sumaqta shayaychis ama atipachikuychischu orakunanchis tiyan qaninta chikanta parluderqan wasipi wawastapis sumaqta yachachina kashan Diospaq palabranta sinchita sayanankupaq amataq profesoreswan colegiospi universidadpi atipachikunankupaq manataq saqrayuyaykunasta churaychikunankupaq wasipi sumaqta yachachinanchis kashan wawasinchista. A ver, imastata imawanta kunanka alpachakuna kasqa. Mana warakaswanchu, mana dinamitaswanchu, mana fusilwanchu, mana pistolawanchu, mana runamasitachu wanchimuna kashan. Sinoqa sujetakuna kashan, Señor Nins Jesucristo ejemplojo arganchis. Maypachachus payta ñak'ayman churananku kashaqtanqa, oracionta ruwakurqa tukuytuta vigiliata, hasta apóstoles uyuyusanku manachu. Chay pachaqa oracionpi waqarikuspa hasta yawarihina suquriri ninkunpiynin Señor Ninchispata. Imaraykuchu tupaywan maqanakusharqa oracionpi chay rato. Tupayta atipaspa Señor Ninchis atipa. Imaynawanta nanqa noqanchis sujetakusun kallpachakusun kay mundo hapadía, aswan peor kashan, astawan llakiman, sufrimientoman, astawan ñakariman risanchis, pisiyaykushan. Tata Dios hasutishan kay mundota, pero más una separatunchu. Ari kay punchaykunaspi inundaciones tiyan,
sunasta yaku aparikapushan kay pilainin kung Santa Cruz pe hinatah kay chapare ladupi mayo atipay kung hasta yang kunasta yaku apaikakapong imaymana kasi waking lugares pa kag granizo nyata may kung waking lugares pa kag maparang nyata chakiman tawanin ko hasta wakas ovejas wayo kung manapascutaje. Pero imaymana plagas kunangka uongkoy si kulinsayanta mancha itajas pisawanchis tenjanin kuri tenja chaya pasang tuduracheni charay kumana yakusta para yakustapis hapinacho sino ka chay pinasipon chay santudo chay kuro tenjinyata Aspanya wanyupong kay Bolivia suyupi kanchis warangka ongkus kasyang tudengkewan mananya hospitales pis awantay at isang kucho pasillos pi corredorcitos pi hawitas pi atiendesan ko chanta personal makancho hamping mana alcanzancho chay kumitang médicos huelga pi kasyan ko manyakos pa hampita manyakos pa astawan doktores amunang kota maray kuchos mana alcanzay ating kucho chay manita munang hermanos niyo impisamanta pisi aswan niya kariman di Sanchez. Charay ko astawan sinchita hapirikunanchis kasyan Diyos pak palabrang manta. Mana urmananchis pak manata yautziananchis pak. Mana mundong atipatsikunanchis pak. Sujetakunanchis kasyan hermanos niyo. Imatatak kay manta kay Apostol Pablo kung si hariwanchis ari imaynamanta kay pachakunakasta. Chumkatawayo chihyay nimpi kay sokakaksak ipi Efesios libro prakani sumakta sayay tisari yunyo wasay kichefta cheka kahwang chumpiwang china matita chumpikuspa chehan kahtata pechorata hina churakuichef Dios Juan alin evangeliota uyanapa wakichiska kaita ukotata hina churakuiche hasta wan katukuy sonko creeiche imaraykuchus chay crees kaykiche harkakuna escudo hina kura supaita tukuynin larwasha chaykunasta atipananchispa chayta nisan chay Efesios libro peja lechas ninta hina laurasha lechasta hina supaija noganchista atakasharanchis salvación monterapta hina umaypichekman surakuychek espíritu espadantatis apiche palabra chay tukuitata zuaiche sapa punchay mana nincho de vez en cuando sapa punchay Dios manta mañacusta espíritu petukuilaya baja mañacuyuan mana sajespa mitah saikospa mañacuyaiche o más bien maña cuya esta yo pata kahkunapahis tukuy kayentes pa ama urmanan ko pa oración de maña cuya mata kay herramientas makanakunata kachorita nisan kay peka Dios pa palabra mana kan alimenta koteiki mana mi koteiki yauchian kiare zapadilla desayuno toma concha almuerzo mi concha sonata ni kukunke chaywanka cuerpo y caja kalpachaspa kashan kayantin yankanapa kay punchay yankanapa ikunay kutiyan mana chayqa yawchiyanki ma awantankito pornaliakamuspa trabajupi kunallatataq maytika kalpachanayki tiyan mana yawchiyanaykipaq mana karunchanaykipak mana sakanaykipaq Diospaq palabranta entonces imani santa sapapunchay ñawirichis Diospaq palabranta kunan Biblia tiyan kiswapi aymarapi tukuy idiomaspi
iskaywaranqa idiomaspi mundo entero pejelkasqani Biblia kasha mana nipi atinchu nita mana kapuanchu hasta dialectos pejelkasqa kashan tiyan Biblia hatun letrayo huchuy letrayo gustanchisman karishan Bibliasqa chayrayku noqanchisqa sinchita sayananchis tiyan hoja kasqa zapadilla Bibliata ñawi leerikuy chayqa mikushawa hina desayuno tomakushawa hina almayki kallpachakunqa versículo yanapashunqa yarikunki palabrata yarikunki leishqaykita ñawirisqaykita chaywan kallpachakunki sujetakunki pero uqtaq arma hina kasqa nin chalikuta soldados durakukanku broncemananta nin mana p'achamantachu mana trapomantachu lata hina bronce chalecuta pechonkuman churayukukanku mana ni lanza ni cuchillo yaykunanpaq mana t'uqsinanpaq sumaqta chayqanta runapaq chayqa kasqa justiciata ruwanki chayqa chayqanta parlakunki chayqanta purikunki chayqanta imatapis ruwakunki mana ni mayladomanta supay sat'iykuy atisonqachu persecucionta mana yuyakunkichu mana engañankichu mana runamasiykita llakichinkichu nitaq suwamunkichu pero kaypalishan justiciata ruwana chayqanta vidayki kachun chay pachaqa kayladomanta satindoy munan espadanta supayqa pero chalikuyki hark'asunqa mana yaykunqachu espadaqa imaraykuchus qan atiniyuq kashanki kantapis noqanchispaqqa espadaqa Diospaq palabra espadao Señor Jesucristo palabrawan kuticherqa supaymanpas supay kimsa ocasionpi tentacionman papaykuyta munarqa Señor Vinci Jesucristuta pero lanzawan hina Bibliawan gipingekun tuqsin payqa ayqirikapun ma atinñachu astawan Señor Jesucristuta antachiyta nitaq urmachiyta ¿sabe? Entonces chayta nishan Diospaq palabranwanqa anchatapuni ñawirikuna kasha ama qhayakanachu hermanos yapatitiyayta sapachkisi o ima ratopis tiempochunchis tiyan bichana kashan Bibliata leerikusqa ñawirikunanchis tiyan kay Efesios librota chaymantaqa primera segunda Corintios chaypi willarisan imaynatataq tapan qhari warmi wawas abuelos pueblos portakunanku tiyan chaypi kashan ashka primera segunda Corintiospi Efesiospi entonces hinamanta kallpachakunapa herramientaqa kasqa oración niykitaqa nipi mana estorbay atinkichu mana nipi arkapuy atinki porque sapitaykipi atinki oraciónta ichas sumaq mana sumaq habladorchu kanki mana sumaq predicadorchu kanki ichas humilde pero kay hina palabras niykiwan humildad uritukuy ima oratoy mañatoy tata Diosmanta chaytaqa nipi contratay atinchu nipi mana discutisonqankuchu mana nipi k'amisonqankuchu sapitaykipi antusninta hawtaman sergona o campoman sergona en cuartoman usqayukuna atinata maypachachus hasta persecución kashaqtin Danielqa astawan orakurqa cuéntanos ninki charpaytawan kinsata diata orakuni chachu churakusqa kallpachakunanpaq manataq porque paytaqa wanchiy munarqanku entero yachaysapasqa reyqa yarqa wanchiychis imaraykuchus mana musqukusqayta atinkuchu explicawayta tukinchawayta wañuchunqa tukuy yachaysapas hasta brujos layqas entero ma atinkuchu wañuchinku chaypiqa Danielpis yachaysapas runa hina kasharqa pero Danielqa chayta yachaytawanqa unqurchaki orakuy hermanos míos saqla tiempo kashanchis lastiman mana separakushankuchu runaqa kinllapuni kashanku sigue fiestaspi sigue machanaspi sigue imaymana ruwanaspi kaykushanku pero más reparakushankuchu
Chinese panokanchista, oración pisin, chita sayana, kay kasin armatina. Oración ninchista ni prima, ni kritika ating kotong ni imata. Kapitanchis pitchin sikopi, naganchista orakuy ating chista tabisman gramarikuy ating chistari, ari. Chanta ka imat suwah arma kayastaka, kay Efesios libro pinisang sumakta matikoitis, apatus negicista, andelias dokotas negicista, abarcas negicista, matikoitis, porque sinchita purinergitis kasamin. Imanita takmonan chayo. Uyaranan kasan Dios pakpalaran, imay nape ukuna tagana sonchis, imay nape taknokan sa aswan kuras kasan cristianos creyentes. No purinanchis tiyan. Estoy paginanchis tiyan, hermano. Uyara familias ninchisman, parientes ninchisman, vecinos ninchisman, evangelio mira nampa, ama astawan, kupay mira ikunampa, ama astawan pucha mira ikunampa, mira nanchis tiyan, creyentes, cristianos, más que familia itupi, ma creyentiras chukanku, chaykunata gananay tiyan, hermano. Aman opositores kanante pa aman kontra itupi uriman kupa hafan api pa hafan parla paye ari chaki kichista su okotas ni kichista tomak chura ko ichis urina ichista sa hasta tanishan taipesa chaitan no ka intindin kay Efesios libro pe wijamunan chiskasan vecinos parientes hermanos kay nyoka kay kantisyon ko po sa iyo watayo nyakani viejito nyakasyan. Pero más amakunito, kunantis kaisa tu pacha, acabamos de esa predicamos una estación las 10 inmediata, ya diantenta chay picasa predicasa. Mana no baja ni nicho, viejito ni acá ni más, no hay mancho, mana. Chay que fantasía puso como la papi iglesia ta atienden allá y ta casan hermano. Chay manta casi puso ya pa canima, chay tu wahia se le avancuta, y na capito tapso, ocupasa aventura. Ina viejito tapis, kailaw hakailaito. Creyente pa ma vacación cancho, manos amarico y cancho. Ari, ongos pedir na un casi apepis, ating mana ating kaisari nesta no vacación, tiempo tuta ma pergaminacho, pero con patas anierita avanza, no baja pachakundi, wapuchakundi, predican y pacha, el pastor Efraín Tanini. Waidian kasani apisa hermano ya apisa mis panawama wapo chako ni mana ministro sama kusara sama yaksara sumaka ancha sacrificio wan tata Dios tapa ser penanchis kasan chakipi autopi imapi piscina kasan saikos kapiskai chiri piskachun calor piskachun ama hanka piensa ichu ma apisa achun mana ama kaya kakanach kunci. Kay tanisan evangelio tawiyaray sukunaman mana hasta un kucha miranan pa echas salvanquiches saknasunata allin sunaman kutichinquiches malaikus Señor Jesucristo cambian son hasta autoridades cambian hasta son los ninguta cambian tata Dios atinio no canches casillo ahora con anches tía sigue Dios para palabranta. Taka min nilawanchista korasaka kasta sumakta pundi bistikuichis che canta tukuy imata ruwaisis. Nimay ladumanta tipayate son gatis ahinata chay satrapas chay yachay sapasunas Daniel taur urmachi monarja kay ladumanta khawarin maatisuncho kay ladumanta Awarina maatisuncho, ahinata por viargango chay safrarunas, por machimo nasta, pero ma atergango, chipayguan argango, bueno, mana cancho ni maila domanta, atipananchis Daniel taka. Entonces Dios la domanta ñata, nispaja trampasta, juan, kuseita, firmachinko, supaya kay yuyayta konari or machinanko pakuchama kay tiempo pe piskikilanta kasanari kay tiempo pe aswan kay Europa la dupe chay makana kusan warangkas wanyi kusan hermanos ne wanchisanko
Chaymantaka terremotos ñataq kashallantaq, llaqtas entero ashka wañusqas, kashan waqladuspi inundación mamaqucha ñataq, yapayukun llaqtasta q'alata piqtushan, ancha llaki kashan mundo enteropi. Papadía noticiapiqa chayllapuni kashan ari. Chayta reparaytawanqa ñuqanchis reparakunanchis tiyan. Señor hamunan kayllallaña kashan. Charayku astawan pucha miraykuy munashan porque ma tiemponku kashanñachu. Tukukushanña tiempo supaypata mana tukuy tiempochu kay munduta dominanqa. Sinoqa Señor ninchis Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, pay atipanqa tukuy mundo enterota, pay reynanqa kay mundo enteropi. Pero chaykamaqa sinchita sayananchis kashan, aguantananchis kashan. Ari orana kashan kay Israelitas atakay munashanku, chinkarichiy munashanku. Iskay pachaq millones soldados muyukurinqanku nin Israel comprante. Israel mana hatun llaqtachu hermanos, ni Boliviamanta aswankuchu insecto, apenas 8 millones tiyan soldados awamanta pacha warmismente 15 watata cuarteltapi suwanku. Manchay sumaq armasqa mundo entero nin, mejor ejército Israel nin, mejor armas mioqa Israel. Charayku manchachikushanku rusos, chinos, ma atakay atishankuchu. Pero tantayukunqanku ashka naciones ari, iskay pacha millones soldados tantarikunqanku chay Armagedón nisqa chay lugarpi, unaspa chinkarichiyta Israel taka. Tukuy chay juntakushanña hermanos niños, juntakushanña ñapis tantakushankuña chay pikunachus chinkarichiy munashanku Israelta chaykunaqa. Chaynaqta ñuqanchisqa sinch'ita sayananchis tiyan. Armakuychis armasqa espiritualmente nin Diospa palabranwan, oracionwan, quejan justiciata ruaywan, chantaqa evangeliota willamuywan, tukuy latoman, ama astawan unas miraykunankupaq mana Diosta riqsisqa, tukuy chaywan kallpachakuna kashan hermanos. Chaymanta kunanpis parlasianipuni tukuy ladopi, hinantaq kunandiaqa karisaq Sacabapi, iglesia pentecostal paykunaqa manchaytapuni ashka tantarikunku haynana chaypi predikasharqani, hayritalla kaymanta kashan charayku corrergollani, chantaqa tukuptinkamaqa hampullanitas, pero kunandiaqa diantinta chaypi kasaq kay Sacaba lugarpi chay hermanos ashka tantarikushanku. Chaypi kallpachanay kashan imaynatachus juguetakunanku tiyan kay saqra mundo atipayman shawanchis chaynata. Hinaqa hermanos ni oracionpi kallpachakunachis hermanos grave kashan kay mundo aswan manaña tranquilidad kashanchu, uamanta kuytakunanchis kashan, imaymana plagas unkuykunasmanta kuytakunallataq kashan. Hinataq apuntay oración Diospa palabran verikuspa, chayqa kawsayta kawsarikuspa, testimoniota qomuspa kunaman chaywan sujetakusun kallpachakusun. Dios bendicichun kay paqarinpi, allin bendición kachun kay diapi, kankunapis oratuaychis hermanos, kallpachalaikunaypa, sumaqta Diospa palabranta ch'uwitaqta haywarinaypaq hermanosman, mana noqaqa mana Bibliawanqa mana atisaqchu ni imarrayta. Entonces Diospa palabrantapuni sutinchanej tiyan. Chaypi noqaqa astawan kallpachakuni. Dios bendicichun, gracias hermanos ni, noqawanqa qhipan domingo kamachakanqa mana yachakushanichu maypichus kaskayta. Kunitan Cochabambapi wasiypi karisani, pero ratitumantawan sipusaq Sacabaman hermanos ni. Dios bendicichun tukuy uyariqkunaman. Bendiciones hermanos kay radio palabra de vida. Dios ocupaya chumponi, instrumento tajina, ashka almasta ganaspa. Noqawanqa hermanos ni, yachayankichishña, qhipan domingo kamakachu. Amén hermanos.